Muri ako gakiriro kagakenye higanjemo imirimo y'ububaji no gusudira. Hitayezu Emmanuel na Gashabizi Elias bavuga ko batagikorera mu kajagari. Katarubakwa mbese ahangaha twebwe twakoraga hirya no hino hano mu murenge wa Gakenke. Nuvuga ngo impande mu nkengero z'umujyi hose twaga twafite amasarumara, tubita amasarumara. Noneho tumaze kubona izi nyubako z'akarere twazi tuza twibumbira hamwe tuba mu makoperative. Aka gakiriro katari kaza twakoreraga hirya no hino mu cyaro, urumva nahita nko mu ngo zacu, ariko agakiriro kamaze kuhagera twarihuje twese hamwe nk'abantu bakora ubukorikori. Ubu aho tugeze ubu turabasha gukora ibiraka binini, ba rwiyemezamirimo baturutse hirya no hino baraza bakaduha akazi. Ndakeka wenda umuntu uba hano mu gakiriro ashobora kwigurira inka, ashobora kwiyubakira inzu akayibamo. Urabona ko aho twagere mu gakiriro twabashije no gushaka imashini zishoboye akazi. Urumva ko ni byinshi tumaze kugeraho. Urubyiruko rurimo rwacikirije amashuri, abiga bakora imenyereza mwuga n'abasoje amashuri bavuga ko aka gakiriro ari igisubizo ku mbogamizi bahuraga nazo. Ku bwanjye aka gakiriro kaje gakeneye kandi ubuyobozi bw'agakizo bwarakoze, kuko abenshi hari abava mu ishuri bakiri bato ugasanga babuza aho bigira imyuga. Ku bwanjye ndi karamfashije kandi murabibona bari kuduteza imbere, kuko usanga nta musore winaha muri hafi y'agakiriro wananirwa kwiyubakira inzu cyangwa se kubaho neza. Abakorera muri aka gakiriro kagakenye bibumbiye muri koperative Copremega igizwe n'abanyamuryango barenga 30. Mu gakiriro k'akarere kagakenye gakorerwamo imyuga itandukanye yiganjemo ububaji, gusudira ndetse n'imyuga yo kudoda. Aho urubyiruko rurenga 200 nirwo rumaze kungukira ubumenyi nabwo bwabafashije kwiteza imbere. Iyo twaranyaga amashuri nuko twaburaga ahantu twigira imyuga tukajya nk'ahantu hakuru. None umunsi nyine batwegereje ahantu ho kuza turakorera tuhageze mu iterambere. Byafashije kubaho neza no kwiteza imbere. Agakiriro k'akarere kagakenye gakoreramo abarenga 80, hakiyongeraho n'abandi 66 biga ibijyanye n'ubudozi. Mu myaka isaga 8 ishize habarurwa urubyiruko rurenga 7,000 rwanyuze muri aka gakiriro kagakenye bimenyereza imyuga itandukanye. Robert Byiringiro mu karere kagakenye.